Nina, fakat ne mogu vjerovati, bila si predobra, nevjerojatna. Dobro, hvala ti. Luna, više neću skrivati tko sam, obećavam. Odlično, tako se to radi, a? Nina, što ti je? Nisi sretna zbog svega ovoga. Tamo vani su svi oduševljeni. Da, ali ne znam je li se svidjelo svima. Bojim se da je Gaston malo razočaran. Možda je očekivao da je Felicity neka cura totalno drugačija od mene. Dobro, a što ako nije? Što ako je oduševljen time da je Felicity for now ista osoba koja mu se sviđa? Dakle, ti. Da, bar, ali ne želim se zanositi. Kad sam završila s pjevanjem nije me došao pozdraviti, nije rekao ništa. Pričao je Sambar, tako da je možda očekivao drugačiju Felicity. Nina, daj nemoj to govoriti. Bila si nevjerojatna i bila si prekrasna. Svi su vani bili oduševljeni i svi su htjeli znati tko je Felicity for now i svi su se htjeli s tobom slikati. Ponosna sam na tebe, Nina, stvarno si hrabra. Hvala ti. Dobro, moram ići jer imam trening i moram vježbati, ako ne odem kasnit ću. Idi, hajde. Hvala. Hvala ti, draga, za sve, što si uz mene uvijek. Volim te. Ja tebe. Bok. Pa pretpostavljam da se više nećeš skrivati sad kad si slavna, ne? Nina i Felicity su ista osoba. Nikad ne bih pomislila. Sve si nas iznenadila. Ne, mene nije iznenadila jer sam ja znala da bi Felicity mogla biti neka ovakva. Sad kad te gledam, ne izgledaš tako loše. Jasmin, što si htjela pitati Ninu? Ja? A, da, Nina, može nekoliko pitanja za Favenšik? Bog, ne, sada stvarno ne mogu, žao mi je, neki drugi put. Ne trebam tebe. Nina, može jedan selfie s tobom? Molim te, naravno, ili Felicity, može. molim te, ajde. Joj, super, puno hvala. Hvala tebi. Dobro, hoćeš nam onda odgovoriti na pitanja za Favenšik? Dobro, u redu, što vas sve zanima? Koji luk ćeš furati u buduće? Nadam se da sad kad si poznata, da to tako kažem, nećeš si umisliti da si zvijezda cijelog rolera, ne? Jako me boli kad mi lažu, a Felicity me lagala jako dugo vremena. Ambar, ja nisam lagala ni tebi ni ikome. Nisam imala hrabrosti reći tko sam, što je loše u tome? Ništa, samo ćeš sada morati snositi posljedice. Posljedice? Kakve posljedice? Ovo je ono što ste htjele, reći mi ove grozote. Znate što? Ne želim gubiti svoje vrijeme na vas. Kako ružno. Gle, Perika. Čekaj. Tengo un corazón que late por ti. Jasmin, možeš se prestati igrati i urediti video? Ne sviđa ti se moj luk? A zašto želiš urediti video koji nam ničemu ne služi? Uopće nije zanimljiv. Kad ga uredimo, bit će jako zanimljiv. Pogotovo za Gastona.